Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. A tady jsou. Paní Kachna vám velice děkuje. A kam pak máte namířeno? Do statku pro vajíčka. Zapomněli jsme na ně. Nikam nechoďte. Úspešné pokračovanie Tip a Tap 2, ktoré kúzelne nahovorila Aťka Janoušková, František Filipovský a ďalší, si môžete kúpiť za týždeň na DVD. No tak, hajdy do postýlky. Dneska jste mi udělali opravdu radost. No, tak. A šup. No, tak. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti. Abych to řekla zkrátka. V jedné chaloupce byl táta a měl syny. Už pořádný vejrostky. Jen se doma váleli, vyváděli a na práci nešáli. Tak táta jim poudá. Koukejte, ať přijdete z domu. Tady na ujeky plesnivět nebudete. Když to měli pořád na talíři, ten nejstarší, Pepin, skočil, spakoval se a šel. Čarodejnícke rozprávky na DVD sú v predaji už za 2 týždne. Dozviete sa v nich, ako poslať 6 synov do sveta, stretnete šikovnú Meluzínu Amálku, dcéru zlej čarodejnice, ktorá si zobrala za muža najstaršieho syna Pepina. Čarodejnícke rozprávky originálne nahovorila Bára Hrzánová. Amálie! Prach sajraj, kde vězíš? Tak bude to? Cák chodíš jako svázaná. V té chvíli tam přišel Pepin a hlásí se o nějakou službu. Byl to chasník jako jedle a tak si ho tam ta bába nechala. Jejdo Jonáši, co my si chudáčkové počneme, když nás teď nikdo nehlídá? Kanafásek nie je nikto iný, než v noci ožívajúca uspávacia perina, ktorá je velikánskym kamarátom Jonáša. Chlapca, ktorý nikdy nechce spať, pretože sa chce len hrať. DVD o Kanafáskovi vás čaká v novinových stánkoch už za 3 týždne. Tady někdo nespí. Tady někdo chystá pěknou lumpačinu. Ukaž, kdo tady nespí? O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok. Země